Beli api barang apa yang sebaik dia kena ka vlog video jangan kaba mentah kesini te kembali pite ba mentah kesini mah baru sih nado bukit ya am kalau show slap deh nak tahu baka lah dom tenge yang imat bangale ya kata kau wei ke video hak kata kesini te macam sini pat ka ai hadu bukut kena ka jing half slap Tarai ka Mariang ro mentah kesini te kalau dom pi imat ama bangapus ya ka video ka basyet sini am mentah sini nadu san hendru baje men step kalah slap baik hadu mentah kat wei kadar bajero kemudian besok jauh slap de bakal ngop thai imat bakasha expose na ka video na te mentah kasngi kala show jauh slap baik mentah kasngi te ngam tipra show ki jakarta ki slap na am ngam tipra tangba hang ni ham dan jungi mo nado kumto san ndru bajai kala slap hadu mentah ngaru ngam la jara shay mentah singi shu shong hayang ba slap ko me te ngam na ra ban la try ngam na ra ban la shano mo te nga shu shong hayang bet mentah singi te yal se ki dan apreng jung ki ba empat page re ya ki yang ki sam ki jong nai page re ya kita kalau kuno ka khoj ne ka jebo ne ka dan ka nasi ne ka dan ka isnyang ne bat kum ta ter nai page ya kita nama habang shoot vlog shoot ki vlog ki balong kum kita ki lifestyle vlog ki bakiong da pi pong patlun daga berni bustaro da pi kop ya katoro kam lele nama kalau ka lifestyle jong ka jingim jong pi te shubu kum ki shoot video ki shuaban shoot video kilata makeup kilata eyes brow kilata lipstick bat kum ta nga nam jota ki nama kane ka jing shoot video jinga kade ka lifestyle vlog ka bakiang te asu shoot ba jayeng asu kran ba kum ne bat ka kamera nag shoot da bam ja matai te nadu manehing ala shot ujur nyang te ada mentar pati repe bat slap kum ne ang ajan ni Rai mentas ni mah kami araban lagi saya nama ba slap ikum ne dah di sengok tight mah ban lesang ayo perlu sengok tight hasil song la ka song ba hayang nah try ne sini on sana baro arlais ni bakriat ka brang ko ne spang asam jong ke baik itu rekom beautiful on ke jerong ro kadan pe sentuh ding mah tambah jerong pelan miir ala arang mentah la pengat ada tuh kadang shit HP kadang kalau ya ada cus kilayar wai ha ka lakat ka badai ka Indian Idol pinta oke nih Kabaro ki kini ki siang jungi kidanu to way ar lai sao san hendro tele ta ki behe kide tang way ar ba ka tang to ar tele ta sudah baja aduh ta mentasa kapan coach man khata kene ka siang yong ta kapan coach baro aswa kene kan coach nyamata bedum bedak ka kemi mo jong baro kene ta kena kan kabapan karoi kabaro kini kisnya latih bekas marembo teh apa ki samsnyang tu mah teh tambah angtu ngelatih kawai ka jaka bentap ya kene ka ka sebok snyang mah taruh tengkang dalawan le re ku to te
kas semarum bo te pin la sa ya le umna abadan ki jingri te hab shu sha la ka sha ai mat di he le oh rambut bodon ero tong balalo tempat dapur iman Tadi jerong rokidan tambah udah nasok ke entas nam toh udah hang nih ha chan kalau yang jungiเขาlawan laiน่าดูมันเนี่ยมันดันไล่ละพี่งาเตะเทียบการดูกันน้องสายจะดูกันน้องอะไรขออันเทียวละน้ำส้มระเบิดมันทำไหมน้ำapa kreat ko na ra nan so som tang klik sakti datang tan kreat tapi nama ngamut ban lai sadukan menta te hadu menta rompat ra slap pi yang tu ti pi ni kum na na ta da mi ra le ra ta shu yi ong malu mala ta nama ban ke tiar la jong mana ma ka durga daro madana sa sam sing kam ya ban ta ki jing ta mat ya ta ngasul ket kan ko ya adka Lam setri rondan, teh sulit lah kalau baik. Di jungi teh pilatif ni kalau kumna, kak umru batem pelung batem pelang, kak di, sakak di porlior kumna am, kadap tenglek kumna hafsah selapnya, nama katu kajeng situ mah, kapor kebah poi mengahiji, kalawan berang lagi ni. Tanpa ketahu kan mereka ini biasa lagi itu kan kelak lebih lagi ni tak kita kalau enggak lagi semisal ambil jenis pangkalip lalang gomba syak di sekolah lagi pot Christmas saya kuntu ni ke ngetharainya mentaka sini dengan pentunnya ya kan mereka video kepada mentaka sini mah nama mentaka malahap na ban edit di video ini nama ban like pangka dan deh dan charge bitri orang amyora dengan pertujuan ya kena vlog video kepada mentaka sini komenkan notis penat ya kena video kepada mentaka sini pengen sikit deh aku ikut vlog video thanks watching bye.